Көрөйүн дегенде эки көзүбүз төрт болгон. Бардык мусулмандардын баргысы келген. Азыр ушул шейх өзүнүн мекенин карап намаз окуду. Анткени бул киши нак ошо кыбладан келди. Кандай бактылуу инсан. Өзүнүн мекенин карап намаз окуду. Өзү ошол мекенде, ошол кыблада, өзү кыблада жашайт. Бизге келди конок болуп. Субханаллах. Анан биз ушул улуу устазыбыз бизден барган хажылардын бүт бардыгын камсыздап, күтүп, сыйлап, урматтап, тамак ашын берип, мейманканасын берип, конок кылып жөнөткөн улуу доктордун бирөөсүн көрүп отурасыздар. Мынтип эле тим болбостон биздин Ош чергесинде Умму Мухаммад деген чоң таанымал жалаң хафиздерди тарбиялап чыгарган чоң медресени түптөгөн инсандын бири. Биздин коногубуз доктор Абдуллатиф Балту биздин Жами Аннада конокто бүгүн. Биз бу улуу устаздан Аллахтын улуу айы болгон Мухаррам айынын бир фазилеттерин угуп бир пайдалансак деп атайын чакырдым мен. Биздин чакырыгыбызды таштабай улуу устаз ушинтип келип атат, алтындай бактысын коротуп. Мен өзүмдүн атынан, сиздердин атыңыздардан ошол устазга ыраазылык билдирем. Ахлан ва сахлан, таваллал устаз. مترجم. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштайм. Бардык атак даңк, мактоо Аллах Таалага гана болсун. Анын мээрими, тынчтыгы, берекеси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга болсун. اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا بعد تفرق معصوما ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما وانت ارحم. Allah'ım бүгүнкү монол жыйналыш топтолушубузду өзүңдүн мээримиң түшкөн жыйналыштардын катарына кош. Бүтүп таркап баардыгыбыз жайылып кеткенден кийин бактысыздардын таркашынан кылбагын. Allah'ım жыйналып отурган баардыгыбызды бактылуу кылгын, бактсыздыктан алыс кылгын. نحبكم في الله عز وجل واسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم في هذا الحب في الفردوس الاعلى من الجنه. Açıgın aytsam, çin жүрөгүмдөн силерди мусулман бир тууганым катары Аллах жолунда жакшы көрөм. Суранарым ушул сүйүүнүн артынан, бир туугандыктын артынан, жакшы көрүүнүн артынан Аллах Таала бизди кыяматта бейишинде да ушундай кылып жыйнасын. ذكر في دقائق معدودات حديث عن حبيبنا وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. Баарыбыздын сүйүктүү пайгамбарыбыз болгон Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисинин тегерегинде сүйлөшкүм келип турат. في مجلسه صلى الله عليه وسلم الصحابة حوله يقول لهم ألا أنبئكم بخير أعمالكم. Пайгамбарыбыз отурган эле, айланасында сахабалары бар эле. Пайгамбар аларды сыдыра тиктеп туруп, силер жасап аткан иштердин ичинен эң мыктысын айтып берейинби деди. Раббиңердин алдындагы эң таза ибадатыңар жөнүндө айтып берейинби? Даражаны эң бийик көтөрүп турган ибадат. Алтын, күмүштү кайрымдуулукка кылгандан да артыгыраак аты мен айта турган нерсе. Душманыңарга жолугуп, душман деген дин душманына, Кур'андын душманына жолугуп, силер анын мойнуна уруп, ал силердин мойнуңарга уруп, душман болгондо жеңгениңерден дагы мыктыраак. Алар айтышты, айтың, о Аллахтын элчиси, айтың, биз даярбыз укканга. Субханаллах. Улуу Аллахты дайым эстеп зикир кылуу азыркы мен айткандардын бүт бардыгынан жогору турат деди. قال صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث أنا أنبئكم بخير أعمالكم أي أفضل أعمالكم ليس بعده عمل فاضل. Сөздүн башында
мен силердин жасап аткан ишиңердин эң мыктысын айтып берейинби деди. Бул хайыр деген сөз эң мыкты иш, башка андан мыкты боло турган нерсе болбогондук үчүн айтты. Хайыр деген сөздү колдонгондугу. Башка иш андан мыкты болуп көрүнбөйт, андан афдал болуп көрүнбөйт. Эң мыкты иш ал Аллахты зикир кылуу. أزكاها عند مليككم أي أن الله عز وجل ينمي هذا العمل ويكتب له ويجزي له في العطاء بالأجر الكبير. Azka эң тазасы, өсө турганы, өнө турганы, бүрдөп мөмө бере турганы Аллахтын атын атоң менен ал аталган атты Аллах Таала кыяматта сага соонун кайтарып берет, аны өндүрүп, салмактуу кылып, эң таза аруу болгон абалда деп атат. رفعها في درجاتك لأنها ترفع قدركم في درجات الجنة إن شاء الله. Даражаңарды көтөрө турган. Азыркы учурдагы Аллахты эстөөңүз кыяматта Аллахтын алдына барганда даражаңызды көтөрө турган эстөө болуп эсептелет ушул. والإنسان المسلم عندما يريد التقرب زيادة إلى الله عز وجل فهو يتقرب إليه بإنفاق ماله وإزهاق روحه في سبيل الله عز وجل. İnsan Allah Taalaga жакындагысы келгенде ал сөз түрдө бир ишти жүзөгө ашыруу менен, кайсыл өзүңүз жакшы көргөн дасмиядан, байлыктан бирөөгө берип кайрымдуулук кылуу менен, жана кан төгүү менен, жана жан дил менен кызмат кылуу менен. فأرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى ذكر الله عز وجل. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди Аллах, улуу Аллахты зикир кылууга үндөп чакырды. والذكر من أفضل العبادات. الله عز وجل ذكر أمور العبادة كلها من صوم وحج وزكاة كلها ذكرها في القرآن عز وجل. لكن عندما أتى إلى الذكر قال يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا ومدح المؤمنين الصادقين بقوله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لم يقل الصائمون كثير أو المصلين كثير أو المزكون كثير، قال إنما الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. İbadattарды Аллах Таала Кур'анда баарын айтты. Намаз, орозо, зекет, хаж жана башка ибадаттар. Бүт бардыгы өз орду менен. Ар биринин өзүнүн орду бар, жана фазилети бар. Бирок алардын ичинен зикр деген ибада өзгөчө. Анткени ал жөнүндө Аллах Таала эй иман келтиргендер, Раббиңерди зикир кылганда зикран касира, көбүрөөк эстегиле. Алланын алдында ким барктуу десе, Алланы көп эстөөчүлө эркектер жана көп эстөөчү аялдар. Зикир деген сөздү айтканда көп деген сөздү кошуп айтып атат. Бирок көп намаз окуучулар, көп аж кылуучулар, көп орозо тутуучулар, көп зекет берүүчүлөр деген жери жок. Ибадаттардан айырмаланып зикирди көп айткан адам Аллах Таалага жакыныраак. فهي من أسهل العبادات وأكثرها أجرا. Зикир деген бул ибадаттар ичинен эң жеңили жана оңою, бирок сообу аябай арбын, мол, көбү. فلا تحتاج على سبيل المثال إلى أن تتوضأ تجلس وتذكر الله عز وجل، ولا تحتاج، وهو الأفضل، لكن إذا ما تيسر لك تستطيع أن تذكر الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه وفي كل أوقاته وفي كل شأنه. فأنت لا تحتاج إلى استقبال القبلة، وإن كان هو الأفضل في استقبال القبلة لأنها عبادة ميسرة وأجرها عظيم. Zikir деген ушундай бир жеңил ибада. Зикир ушундай ибада ага дарат алып даярдануу зарыл эмес. Эгерде алсаңыз мыкты иштеңчи, бирок даратсыз болдум эле деп жым жүрө бер деген эмес. Даратсыз дагы Аллах, Субханаллах, Алхамдулиллах, Аллаху акбар деп кете аласыз. Айшенебиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын абалы жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бардык абалда Аллах Тааланы зикир кылчу эле. Башка ибадатта, мисалы намазда кыбланы карамайынча намаз дурус эмес. Бирок зикирде кыбланы кароо шарт эмес. Бирок кыбланы кароо албетте дурус деңчи, эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо. Бирок эгерде кыбладан тескери карап бара жатсаңыз, анда мен кыбланы карабай калдым да деп зикир таштап кое албайсыз да. Зикир үчүн убакыт дагы, кыбла дагы, дарат дагы шарт кылынган эмес. الذكر تستطيع أن تذكر الله عز وجل وأنت ذاهب إلى بيتك، تذكر الله عز وجل وأنت ذاهب إلى عملك،
تذكر الله عز وجل وأنت في عملك، تذكر الله عز وجل وأنت على طعامك، تذكر الله عز وجل وأنت على سريرك. في كل الأوقات تستطيع أن تشغل نفسك بذكر الله عز وجل، ولكنها الغفلة والعياذ بالله التي تمسك ألسنتنا عن ذكر الله عز وجل. Zikir degen al uyuңuzгө бара жатканда, uyuңуздөн жумушуңузга келе жатканда, тамакка отурганда, же жөн уктay турган сөрөңүздө, же отура турган орундуңузда кайсыл жерде болбосун зикир. Бирок эң кооптуусу зикирден тилди култап кабилетте калуу, ал таптакыр болбой турган, жарыбай турган, жакпай турган эң жаман иш. لذلك لما أتى صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. سبحان الله. Sahabalar Peygamber'e ya Resulallah bir nasihat aytıp koyuңçu bizge. Пайдаланып калайын дедилер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баарына тиешелик кылып туруп, ар дайым тилиң Аллахнын атын атоо менен сууланып турсун. Көрсө Аллах же ла иляха иллаллах дегенде атайын амилаза куюлуп, шилеке куюлуп, тил эч качан кургабайт экен. Тилиң кургатпагын бирок зикир менен деп атат. Субханаллах. لذلك أفضل الذكر لا إله إلا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم أكثروا من لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها أي بالموت. Zikirlerin en afzeli la ilahe illallah. Uşal sebepten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah degen sözdü özüң менен анын ортосу тосулуп калганга чейин айт. Бул дегени өлүп калганга чейин деп атат. Өлгөндөн кийин айта албайсың да. La ilahe illallah деген сөз менен өзүңдүн ортоңо дубал тосулуп калганга чейин айтып кал. ولا إله إلا الله كما ورد في الحديث تملأ ما بين السماء والأرض من الأجور بإذن الله عز وجل. La ilahe illallah ja elhamdülillah degen söz al asman menen жердин ортосун соопко толтурат. Толтурат дегени менин биз жашап жаткан асман менен жерди эмес, бул жер шарын. واجعل لك ورد يوميا أن تقول لا إله إلا الله 100 مرة. أنت تستطيع أن تقول لا إله إلا الله 100 مرة في 3. Андыктан сиз өзүңүзгө тапшырма кылың. Мен бир күндө мынанча айтам деп. Керек болса siz la ilahe illallah деген сөздү 100 жолу 3 мүнөттүн ичинде айтып бүтүрө аласыз. 3 мүнөттүн ичинде 100 жолу la ilahe illallah дейсиз, калган убактыңызды дагы башка нерсеге сарптай бересиз. Баяти тасбих. Андан кийин Аллахты арылоо тасбиха келет. هذا التسبيح لا يفارق المؤمن سواء كان في الحياة الدنيا أو في الجنة. Бул тасбих момун мусулман инсандан эч качан айрылып ажырабайт. Мейли бу дүйнөдө болсун, мейли ахиретте болсун. الجنة ليس فيها عبادة، الجنة فيها نعيم، أكل وشرب إلى آخر من النعيم، لكنه الله عز وجل سبحانه يلهم الإنسان المؤمن في الجنة الشكر والتسبيح كما يلهمه النفس. الله. نحن نتنفس 24 ساعة من دون أي جهد، ما نبذل جهد ولا نتعب في التنفس. كذلك في الجنة إن شاء الله لن نتعب من الشكر والتسبيح لله عز وجل، لأن الله عز وجل سوف يلهمنا ذلك كما ألهمنا النفس في هذه الدنيا. الله. Ustazın aytып атканы. Tasbihten siz bu dünyada dagı jannata dagı arılbaysiz. Al siz taştap ketpeysiz, an taştabaysiz. Bu dünyada biz subhanallah, subhanallah dep atabız. Eseptep aytabız. Jannatga kirgenibizde biz bu dünyada kadimkide öpkөгө dem alıp kirip жашап жаткандай, Allah bizge ушунчалык жеңилип коет. Jannatga kirgendegi dem subhanallah, alhamdulillah менен чыгып кирип турат деп атат. Subhanallah, alhamdulillah менен чыгып кирип эс алабыз. Тиякта ибадат жок, ибадат болбойт. Бул дүйнөдөгү жасаган ибадатыбыздын өзүрүн, акысын жаннатта көрөбүз, бирок тасбих, хамд бизди таштап кетпейт эч качан. التسبيح يحب الله عز وجل لأنه لما نقول سبحان الله نحن ننزه الله عز وجل من كل نقص ونثبت له الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل. Allah'ın en süygönü, Allah'a en süyü sözlerin biri Subhanallah. Bunu menen emne düşünürüz? Bunu menen biz Subhanallah Allah'ı arulayız. Müşrikler tağıp жатқан kemçilikten. Allah'ın sıfatın, ısım, zatın toluqtap
тазартып айтабыз жана жеткиребиз. أذكر لكم 3 من أنواع التسبيح حتى نضعها كورد يومي في حياتنا. Жашообузда өзүбүзгө тапшырма кылыш үчүн мен таспихтин 3 түрүн силерге айтып бергим келип атат. قوله سبحان الله وبحمده. Биринчиси Субханаллах ва бихамдих. يقول فيها صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. Allahu akbar. Эгерде кимде-ким чын жүрөктөн Субханаллахи ва бихамдих деп 100 эле жолу айта турган болсо, Аллах анын күнөөсүн кечирип жок кылып коет, эгер анын күнөөсү океандын көбүгүндөй кат-кат болуп көп болсо дагы деп атат. فاحرص على أن يكون لك ورد يومي على الأقل 100 مرة من التسبيح سبحان الله وبحمده. نقول سبحان الله وبحمده مع بعض. Кана жалпы бир айтып көрөйлүчү. Субханаллах ва бихамдих. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. لا ينقضي اليوم ولا تنام إلا وقد أكملت 100 مرة سبحان الله وبحمده حتى تنام وأنت ليس عليك خطيئة بإذن الله. Ушундай жашаң бүгүнкү өткөрүп аткан күнүңүз курук чакадай болуп өтүп кетпесин тарактап. Жата турган төшөңүзгө барып капилетте уктап калбаң. Уктап атканда сиз күнөөдөн таптаза болгон абалда жай баракат уктаң, бирок сиз эң аз дегенде Субханаллах ва бихамдихти 100 жолу айтуу менен күнөөдөн таптаза болуп арылган абалда уктаң, таптаза болгон абалда ойгонуң. التسبيح الآخر Экинчиси سبحان الله العظيم وبحمده. Экинчиси Субханаллахил азим ва бихамдих. Субханаллахил азим ва бихамдих. نقولها مع بعض. Кана жалпы айталычы. Ва бихамдих. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. نحن قلناها الآن 4 مرات. Biz hazır şunu 4 жолу айттык. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Kim Subhanallahil azim ve bihamdihti bir жолу айтса, анын аты жазылган курма көчөтү жаннатта эгилип турат. Bir айтса, bir көчөт. Бул деген анын бейишке кириши, өзүнүн дарагынын ээси болушу кепилдик. نحن قلناها الآن 4 مرات. Biz hazır 4 mərtə ayttık. غرس لنا 4 نخلات في الجنة. Мына азыр biz 4 жолу айттык. Демек, мына жерде тили келип айткандардын бүт бардыгын аты жазылган 4 курма эгилди деп биле бер. Жаннаттан иншалла. Кыйналдык баазыр ошол 4 курма эккенге? Кыйналган жокпузбу? Субханаллахил азим ва бихамдихи 4 жолу айтканга эч кандай түйшүк болгон жокпу? Алхамдулилlah. لكن لو أردنا أن نغرس نخلة في الدنيا كم نحتاج من الوقت وكم نحتاج من الجهد. Эгерде биз бир түп курма көчөттү дүйнөнүн бир багына өзүңүн огородуңа эге турган болсоң, канча акча сарптайсың, канча күтөсүң, канча түйшүк тартасың, не деген түйшүк? نحن في السعودية النخل بفضل الله عز وجل عندنا كثير. لو أراد الإنسان يغرس نخلة يبقى له بين 8 إلى 10 سنوات حتى يطلع التمر. Кудайга шүгүр, биз Саудияда курма менен жашообуздун көпчүлүгү. Эгерде кайсы бир инсан курма эгип анын мөмөсүн ала турган болсо, 8 жылдан 10 жылга чейин аны күтүү керек. أنت تغرس نخلة ليس في الدنيا، في الجنة بتختلف عن نخلة الدنيا في ثانية واحدة. بقولك سبحان الله العظيم وبحمده. Siz kurma ekkende dagı dünyoga emas, ahiretke, jannatga egip atasiz. Dünyanın kurmasından ayırmalanıp al 1 sekundda 1 kurma egip koyasız. Siz bu jakta 1 sekundda 1 kurma ege albaysiz. 1 sekundda egesiz, anın mömösü sizdi beyişke kirgizet.
Бул жакка келе турган болсоңуз 8 жылдан 10 жылга чейин күтөсүз. Мөмөсү сиздин чөтөңүзгө түшөт, акчасы дагы кыйналып жүрө бересиз. جنتك في الآخرة تتسع عندما تكثر من قول سبحان الله العظيم وبحمده. لأنه لو أردنا أن نغرس في هذا المسجد في هذا الجامع نخل يمكن نحتاج إلى 13 نخلات، لكن لو أردنا أن نغرس 20 أو 30 نخلة نخرج خارج المسجد. لذلك أنت كلما تكثر من سبحان الله العظيم وبحمده كلما ازداد جنتك اتساعا. Бейиштеги өзүңүзгө менчик боло турган орунду кеңейтип, жерди көбүрөөк ээлегиңиз келсе, анда Субханаллахил азим ва бихамдихи деген сөздү көп айтың. Эгерде муну мечиттин ичинде курма эге турган болсок, бир 10 курма басыш мүмкүн деп атат. 20-ны эгип алайын, түшүмү нормаль болот дей турган болсок, анда сыртка чыгышыбыз керек болот. Бирок сыртык эмес, сиздики эмес да. Андыктан бейиште сиз өзүңүздүн ордуңузду кеңейткиңиз келсе, анда тынбай көбөйтө бериң, ошончо курма эгиле берет сизге. التسبيح الثالث. Üçüncü tasbih. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar. Qaram. Üçüncüsü Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu akbar. هذه يقول فيها صلى الله عليه وسلم. التسبيح الآخر قول سبحان الله العظيم وبحمده. İkincisi Subhanallahil azim ve bihamdihi. Subhanallahil azim ve bihamdihi. نقولها مع بعض. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. نحن قلناها الآن 4 مرات. يقول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. Kim Subhanallahil azim ve bihamdihi bir jola aytsa, anın adı yazılgan kurma köçötü cennette egilip turadi. Bir aytsa bir köçöt. Bu degan anın beyişke girişi, özünün daragının iyesi boluşu kepeklik. نحن قلناها الآن 4 مرات. الله عز وجل غرس لنا 4 نخلات في الجنة. Buna biz 4 jola ayttık. Demek mucizede iki gelip aytkanlarının barkının adı yazılgan 4 kurma egildi de bilemedik. Cennetten inşallah. هل تعبنا؟ Kınalık var mı? 4 Mekke'de. Kınalık var mı? Subhanallahil azim ve bihamdihi 4 aytkanlar geçen düşük olunca mı? النخلة ليس في الدنيا، في الجنة بتختلف عن نخلة الدنيا في ثانية واحدة بقولك سبحان الله العظيم وبحمده. Siz kurma ekledikten dünya ölmez. Ahirette cennete ölmez. Dünyanın kurmasından ayarlanıp al bir sekundda bir kurmayı bekliyoruz. Yani siz bu cevapta bir sekundda bir kurmayı yapmayız. Bir sekundda egesiz anın dönüyorsunuz siz bir değişik girmesi. Bu cevapta getirmem olsa 8 yıldan 10 yılda çeyin kötüyorsunuz. Dönüyorsunuz sizin çözümünüzü götürüyorsunuz akçası daha kıyma kullanıyorsunuz. جنتك في الآخرة تتسع عندما تكثر من قول سبحان الله العظيم وبحمده. لأنه لو أردنا أن نغرس في هذا المسجد في هذا الجامع نخل يمكن نحتاج إلى 13 نخلات، لكن لو أردنا أن نغرس 20 أو 30 نخلة نخرج خارج المسجد. لذلك أنت كلما تكثر من سبحان الله العظيم وبحمده كلما ازداد جنتك اتساعا. التسبيح الثالث. Üçüncü tasbih. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Üçüncüsü Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu akbar. هذه يقول فيها صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، أي خير من الدنيا وما فيها. Bu Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu akbar degan sözü bir edip olan aytu, bunun soğuğu cana aytu. Bu dünyanın حديث آخر أحب الكلام إلى الله
أحب الكلام إلى الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci sözünde Allah Teala'dan en süyüklü canlı olan söz şudur. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. هذا الثالث. أزيدكم واحد رابع من التسبيح. Bu üçüncüsü. 54. daha ayet. قول سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. Subhanallahil azim ve bihamdihi degan söz. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Açıkça bakıyorum. Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نقول مع بعض. أنا أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. يقول فيها صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان. Peygamber'in iki sözü var. Allah'a hoşunda süyüktür. Tilge aya ve cengil. Kıyamatta amal arasında aya ve sanmaktu. İki de sözü var. Al. Subhanallah. Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim. Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim diye iki söz. لأنه نحن نحتاج إلى أن نثقل موازيننا بفضل الله عز وجل. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الله يجعلنا وإياكم من أهل هذه العيشة الراضية. لذلك هاتين الكلمتان ثقيلتان في الميزان، أي أنها تثقل ميزانك يوم القيامة إن شاء الله. إذن نعيد مرة أخرى. عندنا التسبيح اللي فيه غفران الذنوب الذي يغفر به الذنب، إذا قلناه 100 مرة غفر الذنوب وإن كانت مثله زبد البحر. سبحان الله وبحمده. Günü denizin akıyanın gönlünün gök olsa da 100 yıl ayetişmeden kulübüde duran tasbih tekrar al. Subhanallah ve bihamdi. Subhanallah ve bihamdi. Subhanallah ve bihamdi. Kana ayetler. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah ve bihamdi. Subhanallah ve bihamdi. Subhanallah ve bihamdi. تسبيح النخلة، خلينا نقول تسبيح النخلة حتى نتذكر التسبيح هذا. سبحان الله العظيم وبحمده. Esinizde sabah böyle unutmasın. Kurma tasbih var. Kurma. Arkanda dese kurma ilgili çoğun açsanız. Sen ne sizlere çiğ tutmayın. Al kaysıyla سبحان الله العظيم وبحمده. تسبيح الثالث الذي يحبه الله عز وجل الكلمات الأربع. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Üçüncü tasbih al. Allah'a en süyüklü olan 4 sözün başlangıcında da tasbih al. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Kana kayda Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Allahu ekber. الرابع الذي يحبه الله وتثقل به الموازين. Allah'a süyüklü olan tasbih, cana sizin tarazanınız salamakta olan tasbih. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حفظناها؟ تمام؟ اجعل لك ورد من كل تسبيح، من كل نوع من انواع التسبيح 100 مرة تقول في اليوم. لا تنشغل عنه مهما كان شغلك، حتى لو أتيت إلى فراشك لا تنام حتى تعطي هذا الورد وهذه الوظيفة اليوم. Özünüzge uşul men aytkan 4 tasbihni tapşırmadı bana. Söz tüdemen en azı 100'den aytmayınca uxtabayın. Bundan başka işmen alet bolmam. Meyli sodalası, meyli avtobası, meyli videosu meni tamaktasız bu aytkanması yetişesin inşallah. ولا تنسوا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. Ayağında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salavat ayetini tutanın bana. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimdegin maga Allah Teala'nın bir jolu bir dilep ede turgansa, oşo ümmetine Allah Teala 10 jolu özünün birini söylüyor. كذلك ليكن لك ورد يومي أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 100 صلاة في اليوم. Kul şundaydı. Günlüğü az degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
100 jolu salavat aytib o'zimizga topshirma qildik. نحن هذه الأيام نعيش شهر الله المحرم، وهو أول الشهور في التقويم الهجري، له أجر كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayın orucunu tutmaktadır. Bir Ramazan ayından birinci de orucu en fazileti olan ibadet bu Allah'ın ayet ettiği haram ayından tutulan. هذا الشهر في يوم 10 يقال بالعربية عاشوراء، اليوم العاشر من محرم، ويوافق عندكم 20 سبتمبر إن شاء الله. Buyursa Muharrem ayının 10'unda orucu tutarız. Ama Arap dilinde Aşura 10. gün diye söz. Aşura 10. gün. Buyursa sizlerden eserler boyunca 20. sentyabrda hareket ediyor. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم. Peygamber kaçan Makka Medine'ye hicret göçüp baralarında ayetleri Yahudilerin orucu tutmaktan bayılıyor. فسألهم قال لم تصومون هذا اليوم؟ Evliler orucu tutmaktan sorar. قالوا هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل موسى من فرعون. Bu şunday gün Allah Teala Musa Peygamber'in Firavun Cenab'ın armiyasını zahmesinden kurtaran gün. ونحن نصومه شكرا لله عز وجل. Musa şükür tutulkan biz de şükür tutuladağız. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem silerler arasında Musa'da biz büyüdük cenazeden biz de tutulalım. وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tutup cenazesine alalım buyurdu. وكان دائما يخالف اليهود. Yurak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daim Yahudilikte eğrilerge okşaş koyacak şekilde. فقال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل أي السنة القادمة لأصومن التاسع. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun ucundan kiyinki Muharrem'e necdet Ramazan anlamında doğudan başlamak otudan dedi. وفي حديث آخر قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde etken Aşura 10. günde bir gün burada tutulan koşup iki gün burada bir gün giyindi koşup tutulan iki gün burada. فنحن هذه السنة نصوم إن شاء الله 19 والعشرون أو 21. Buyursa biz buna cahilde günlerin içinde 19'unda 19 sentyabr ama 20 sentyabrda tutarız. Diyoruz onu tutabilirsek 20'si 20'de tutuşumuz gerek inşallah. صيام هذا اليوم أجر عظيم عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء يكفر السنة الماضية. Bu bir gündür Aşura'da 10. gündür bir gündür tutulan 20 sentyabrda bir gündür olsa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldüğünde bir yıllık gönüllülük var ve kefaret verir. نصوم يوما واحد. Bir gün biz bir gün tutarız. والله عز وجل لكم نوم 360 يوم. Bir günlük orucu benim 360 günde cesaret gönüllülük var geçirdim. فهذا فضل من الله عز وجل علينا ويجب أن لا نترك هذا الفضل. Bu Allah Teala'nın bizge verilen vazifeti bunun hiç kaçan kurup boş kaldığını görmemiz gerekir. أحمد الله عز وجل أن جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. Bereket ediyorum gözünün büyüğü cinaran Allah Teala mahvu ayaktadır. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا في هذا اليوم. Allah kıyamet ödülün bir işinde bu musulmenin içinde mandat eski cinaran cina şükran. Amin. اللهم لك الحمد كما ينبغي. Amin ya Rabbi. لك الحمد كما الله ولك الحمد كما ينبغي ولك الحمد لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. Amin ya Rabbi. اللهم يا الله من الإيمان في قلوبنا وقلوبنا. اللهم بارك لهم في إيمانهم، بارك لهم في إسلامهم، بارك لهم في أهليهم، بارك لهم في أزواجهم، اللهم بارك لهم في أموالهم، اللهم وفقنا وإياهم لما تحب وترضى. أعنا وإياهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا تنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.